Uria wari munini wa rais netete na mbere na njunga yawe nthigurune Amerika kiri njunga iji Rigathi Gachagua nonete kubathira buria gwetire na mbere kagita kamandamano na angi na kumukaririgite wantu ba mawathe kuma Igembe South. Romano Ntung'ondu ni atariritie kuringika kwa antu ba mawathe kagita kamandamano ori siasa Gitahi Kinoti nawe akioneka kumeneria atongeria baba nake nekiria kuga ni boba gutumirwa ni baria akuru bakaremwa kuritira mwingi ngugi. Oriu speaker Wetangula akiaria Rintere Chakariene ni atarite nduki mbithi guchebania na winyangia jojo ni mutukanio jwa nteto. Harambe! Hapa Amerika mnasemaje? Mutongeria wa kiama kia DCP no etithite na mbere njungewe Amerika Rigathi Gachagua akiaria na ruthiomi rwa Gikuyu nonekete kubera buria gwakarikire kagita kamandamano. Mundu ucio aratwendera wega ta nyumba itu niguo ni muramenya ni aracaririe mikora irathukia indo cia andu a nyumba itu. Mwena riboti aracaria mikora igathie guthukia indo gucina indo kuria Meru kuria Kirinyaga kuria Murang'a akena nyumba itu ithire no Ngai ndagwetekera tondu nyumba itu ni ndathime niguo agacoka ciana citu cia Gen Z agaciuraga agacigerera igenyo agacietwara magoti-ini na macira maigirira. Nabo antu baria baturaga na mawathe Igembe South gukurukira mukaririgiti wa Romano Ntung'ondu ibataririte mathina jao muno kagita kamandamano. Batu itu gwinyeleka nontu nyari gukwetha kwina andu ayu tutiomba kumatuka kwi batena mauru kwi batena njara kwi baina twana bao kamatite ko itu kulani mantu yaya kuendelea ya kuthuga nginto bitha na itu kuromba akiethia atwe na itu kuromba kinyari gukwetha kwina kwandikana ana beto batonye ngwine na teto kuwe ibonka pasentire nyingi buikwethere yabo nontu ituthomethetie. Kagitene ukau akariba igurone Kigoma tigane East bakithondekera barabara ibamenerete mubunge Mpuru wa Bore ikubatezaniria. Twe tuturite barabara ene ruare tuthori tukibwethakia barabara na njara na barabara eke tunogetie pio no antu baba ingi baba unikangirite barabara ene bamwe tukaenda wikia muntu cibitari nawe tu inya muntu agachua katoka matana itanda twe muturia na bikibiki yombo ginya to kuria atire antu betu batiganie batwe nonto twendia Tharaka kura cia twitu nacio ri nika tukata kuringira nyamwira Tharaka kana niko tukaringira twekinya Ntere Chabore atongeria bandu kembethi iberetwe kaba gutumirwa ni siasa baria bagukura. Atongeria bara youth ibendre gutumika ni atongeria banene bara bethiritwo miaka mingi thirikari-ini utegerete ta senator wetu. I'm sorry to say senator wetu atura Southiment kuthithia maendeleo ya Southiment ituragia we MP kana senator juzi on Monday are Maritati eta ambire kweja nega na magana jairi jau tujo maendeleo tukwenda ni youth empowerment mbecha gutike chuite endo ya youth empowerment akamenya gwitegemea. Nawe speaker wa mbunge nene Moses Wetangula akiaria ari Meru na orete Gen Z bakenda gutumirwa kuthukia utonga na into bya bangi. Ninyi vijana wetu tunawaheshimu, tunawaenzi, ni watoto wetu. Tafadhali msitumiwe na watu kuhatarisha amani ya nchi yetu. Msitumiwe na watu kuvunja mali ya mababa zenu. Sisi tukiwa wadogo tuliambiwa anybody the age of your father unamuita baba. Anybody the age of your mother unamuita mama. Hiyo mali tunaharibu ndio urithi yetu. Hata ukiwa umekasirika namna gani huwezi kuchoma jikoni ya mama yako. Tuwe na heshima, tukuze watoto wetu vizuri. Maureen Kinya, Wero TV.